Htjela sam da radim nešto što će pomiriti moje lične glumačke granice i zbog toga sam odabrala materijal gdje mogu da se šaltam s ulogama, tačnije igram 4 uloge. Anđela je studentkinja koja je htjela da proba da se hrabro suoči sa tim ženomrzačkim pričama koje su vrlo kompleksne i koje predstavljaju niz od nekoliko ženskih sudbina i ona je htjela da, zahvaljujući jednoj, da kažem, scenskoj formi koja nije uobičajena, zato što nismo htjeli da se tako izrazim da radi monodramu, nego je htjela da se angažuje i da sve te priče ispriča u dijalogu sa drugom ženom, a to je konkretno Marija Mitrović za klavirom. Radila sam po 3 sistema, Stanislavski, Brecht i Artaud, zato su uključeni i pokret, i ples, i muzika, imam divne muzičare na sceni, oni su jedni od najboljih naših muzičara, Marija Mitrović i Martin Đorđević, i oni su nekako moji direktni partneri na sceni, a nisu samo muzička podloga. A to je da se zapravo jedna kritika nekih ustaljenih tema koje se tiču očekivanja od žena, bilo da su supruge, bilo da su majke, bilo da su djevojke, na neki način dekonstruiše kroz te ženomrzačke priče. Ovo je predstava koja govori i o žrtvama i o počiniocima zločina, ali i te žene koje su počinioci zločina, makar u mom komadu, njihove traume proizilaze iz sputavanja društva u kojem se nalaze i to je ono gdje leži problem. I ovdje večeras na Kotor Artu je, čini mi se, najprirodnija veza između onoga što taj muzički segment Kotor Arta zapravo iziskuje i ono što su mogućnosti scenskog izvođenja i ono što je povezivanje onog što je glumačko i ono što je muzičko i da je to u svakom trenutku i živo i neposredno, da oni slušaju jedni druge, da poštuju i razumiju jedni druge. Ne mogu biti ispunjenija, posebno što mi je velika čast što svoju master predstavu izvodim na jednom od najboljih naših umjetničkih festivala, odnosno Kotor Artu.